Ti Masakbayan. Ita nga papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaser ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Itod ko kin katisweldok, bakit? Makaammo ka namang i-budget. Ay na, inak nga rod makitsenda inton bigat. Awan nga minag ti iso amin ijay kusina. Adakan ka rita. Gumatang kamutan iti parabalon ka. Nangingina kami no iti restaurant ti panganak. Sige, taigatangan ka iti balunam. Saan mo aliplipatan ti gumatang iti bagas? Amang ano masidala ang tigatangan. Ay, awan ka din ti bagas. Nimot nga minanang ti aglutluto no adar aramida. Anya? Ninanang taglut-luto na awanak? Kwa, no adar aramida kunak kuma. Madlaw ka, kat nasingpat ni Bantor ang manugang ta. Ngam saan samat ang nasaya at naed ng anak ta kankwana. Pag ko na amalt asan anasaya at di anak ta ni Bantor nga asawa na. Diyay laang pan nakakita kankwana ijay sugalan. Kat mangipasimudaag asaan ang nasayaat. Apay, ribo ayat ipapaabak na. Masit na siguro mo't Kasano adi mapanoy-no yan di anak mo. Kat ayaw na mati mading aramid na. Awan mo't ti balonam anak ko. Nabiit pa yung entad ko ti sweldok kanid na. Apay saan ka di aging matang nanang? Ay ka naibusan na dya ginatang na. Anya nga rudan nga iti balunag. Bingkaringan, amapan gumatang iti dilata balonam. Una na. Inak man nga rodringan, total kat aldaway. Ay uwan anak ko, nakaluto akmatan iti inapoy. Ikargak langan iti pagbalonam. Bakit? Agring ka man, tay kam nakiti igatang ko iti balunag. Ay, agsusuweldo ak. Ay, tadumawat ka kanyak iti kwarta. Kat nuintad ko amin ken ka asweldok. Basit mo ti ginatang maparabalon. Naibusan aya. Awan mo't kwarta nga igam ko. Nangipanam nga rudan iti kwarta no awanan ako nam. Apay asa pulang. No nalpas mo nga inted kanyak. Nagastos ko na. Unya? Nagastom na awan mo't makita a ginatang mo para dito balay. Masapul ka di pa'y nga ilistak dagiti ginatgatang ko. Imbag nasabat ka dito'y dalan, abalayan. Nay, adan sakat na patag nga ibagam, abalayan. Kidawag ko maabagbagaam ni Edna. Isugal na matan ti kwartada. Uray ko no igatangan na iti balunan ti asawa na. Nay, saan mo't nga ubing ti anak ko tap nga basapul pa'y abagbagaan, abalayan. Kunak no matulungan nak iti parikot dagiti agasawa. Nataengandan nga agasawa. Basapul ka di pa'y amakibiyang da tao. Uray nataengan ti tao no nakulaapan ti panunot na. Kasapulan na ti pamagbaga ti naganak na. Apay akas lanak unas apapel ti ropa masimmang part. Adda ka di manan kinaapam. Anya kaslan ako no sa papilmot nga ibagbagam. Kasuron ko man day nga abalayan, Petra. Apay kumakasuron mau. Kat nasaya at mati kababalin jay taaw. Awan ti makunakken kwa na. Anya nasaya at ti kababalin na. Imparo pa nagtupay kanyak, abagbaga ka nun na. Anyaman nga tanti inaramid na ng anak mo. Di na kano'y gat-gatangan ni Kulas iti balunon na. Kan isugsugal na kanupay, di kwartada. Kunakun kahit. Imbagam kuma abagbagam na ng anak ta. Kababain day tang aramid na. Imbaga ka na taengandan amudan tinasaya at kansaan. Lakwan nakman iti basit a sardinas tabalunan ni Bantor ama panidya trabaho na. Sardinas ti pabalo nyo kani Manong Bantor ama paniti trabaho na? Naibos nga minan ti basit ag hinaatang ni Edna.
Nakitak mo nga na makisugsugal ni Edna, nana. Ay, kaasimat ti anak ko. Agtrab-trabaho iti husto. Gamsaan nga si kaswan ti asawa na. Ay, una yan. Kaasimat nga ron ni Manong Bantor, no kasta. Ano ti magibaga ang nagasat ni Bantor. Taubing ka na ti naasawa na. Agam kas jay matpima anti kababalain ti asawa na. Pagmadyan ti nasingpat launay. Under di saya ako nada. Imbaga, tasaan nga Andres tinagan ni Manong Bantor. Agbain ka man magsika, Edna. Anya ko matipagbay na, tatang. Asikas wumat ati asawam. Kan saan mo nga isugsugal ti kwartayaw. Ay, agyaman kit di aday jay abantor. Tauray laklakayan kat kinayat ko. Madiday tangay bagbagam anak ko. Uray inauna ngam sika tanasing patmag. Nungay nakiasawa ka iti ubay, ngam sadaw kan irresponsablay. Basta, nagasat ni Bantor, takinayat ko. Uray adayo nga inauna, ngam siya. Hey, nagalasan day tangay kay bagbaga. Kaslasaan mo nga asawa jay tao. Katapusan nita, amo ka nagsweldo ka. Apay adi mo itad kanyak ti sweldom? Nakitsinda ako. Nag-grocery ak pa yan. Ang danabati kanyak ng pangkaan ko. Ninakmat ilot pa ni ti balon ko. Nimot nanang ti paralutaw. Anya, kayat mo asawan. Dinak ikan iti kwarta? Ikan ka ti basit, tapno di mumat ko na. Imbag lang igatang mo mo titi, kayat mo agatangan. Iyag mo nga rudan ta itad mo. Ada pangaramata. At tol kini sa ngaribo. Sa nga ribo laeng ti itad mo kanya? Ginatang ko ba't amin na nakasapulan diti balay. Sayang ano isugal mo manan. Addan tulak kwartak ah. Makitam. Ay, imbag man ta nasabat ka diti dalan. Kasangsangpot mo samet. At dapay bag nga imot mo. Wan, itakla ang anak kaawid. Awan nga min mapanawak iti trabaho. Ay, imbag paikan ka, tagtrab-trabaho ka. Angam siya. Agigyanak lang, ijabalay. Awan pa'y kwartak. Apay ko mga awan kwartam. Empleyado mo ti asawam iti munisipyo. Ay na, manipod na doktalan na nga agsugsugalak. Di na matitad amin na nasweldo na. Isupayin ti makitsenda kan ag-grocery. Ay, makapaasar. Isumot lagayam adi na itadkan ka ta isugsugal mo matgayam. Di mo matinla ba ti uniformek? Anya nga ti pagbadok ita. Makalablaba. Di nakmatlaikan iti sweldo. Anya? Apay adi mo linaban ti badok. Mangtangdan ka iti manglaba iti badom. Adda ka nga asawa? Ngam agpalabaak iti sa balay. Awan mo't sa balay at trabaho. Agtagibalay ka lang mo't. Inasawa na ka di? Tapno adi pa na? Apay nga adipunan ako nam kat ni pay nanang tagdaldalos ka nagluto. Tulungam kumamat idaa. Lakay ka lang arudan. Imot ka pa eh. Oh, nakaumay ka mo dito'y balay mi. Ada ka di gagaram, Edna. Ay, kaano ka kading agsubli iti syudad? Inton may sa abigat. Apay ka di. Sumurutak man matkan ka. Ibiro ka iti trabaho ki jay. Kasanon nga iti asawa kan anak mo. Kayat ka di ti asawam nagtrabaho ka. Uray di na kayat. Tadinak ikan iti kwarta. Sa bagay, mayak matkit di no may kaagtrabaho ijay. Tagyan kanton ijay dagos ko. Paggudwaan ta ti bayad ti abang. Angam, adda nga ta mastra kak atrabaho ijay? Jay kaaruba ti boss ko a pwesto ti lupot. Agkasapulan da iti kadwada. Ay sige, kumuyog ak ngarod kan ka, sisa. Agla ko ak manmet iti lupot. Lakwanak man iti shampoo kan toothpaste.
Adda ka matgaya man. Kaano nga subli ka man na ni trabaho? Inton bigatan, ti pa nagsublimi. Sublimi ko namsamay. Asino nga ti kadwa? Ni Edna. Umay ka di pumasya ni syudad? Umay ka numat ang trabaho. No agtrabaho. Kasano nga iti asawa ken anak na? Ada ka numat ni Nana Petra, pamanawan na iti anak na. Nasabat ko magdasisa ken Edna. Mapanda ka no iti syudad. Nay, anya kumangay ti papanan na Edna ijay syudad. Ada ka numat pag-isarkan ni Sisa ken kwan at trabaho. So analabit, amabayag ijay. Kasanon ti anak ken asawa na? Kuna namot matulungan na kano ti asawa na no agswildo mat akas ken ni Bantor. Ay, apay pinalubusan ni Bantor ti asawa na amapan ijay syudad. Saan kano nga ammo ni Bantor? Ni kano abalayan laeng tinangibagaan na. Imbag ta nasabat ka, baraw. Amom ka day asimurot na Edna kanisi sa agayem na. Ha? Saan ka di nga idisyudan nga agtatrabaho ni Sisa, tatang? Wain, saan arumbang asimurot ti asawam? Agbayag nga ta ijay? Ay, diyak amaw. Kumaan wag pasyarlaan. Ang amapan kanumat agtrabaho. Agtrabaho? Imbag no maanusan na, kat no nagsadot. Ni painanang taglutluto kada ang daldalo si Jibalay. Ha? Anya nga rod nga iti trabaho na ijay balayaw? Mangan maturo kan nag-cellphone, tatang. Daytoy ti abanga ka kwarto. Basit laeng, ta iso tinalaka. Saan aparikot day ta, Sisa? Tinaskan, adda pagturugan ta dito syudad. Basta, pagguduan ta ti upa ti kwarto agraman danom kan silaw. Anya? Uray dano, mabayadan. Kasta dito'y syudad, awan ti libre. No, adala ko mabalin amapan pagsakdoan akit, agsakdo tala ko man. Anyan? Uray dano, mabayadan. Nagpakada ka din ni Edna kada kayo, nanang? Idiribor di ta kwarto yaw. Nakasukat, ken adabag na. Dinamag ko no papanan na. Kat imbaga na asumurot ka no ken ni Sisa. Day tamot timbagan ni Katuganga kiti nagsabat kami ti dalan. No kasta, nagpakada kadakwada ni Edna. Nasabat ka no ni Katuganga a babae ida, isaan na amuan na. Babalawag mo no maminsan ni abalayan kora. Konsentidor. Bukas tati kayat da. Bayan tayo latan Isuntumot lang nga awan amo na trabaho. Nabiit kan sa apay mo tita pagkaskasiraan niyo ading ko. Ay, wen manong, kimuyugak ngamin kan ni Sisa. Agasidag kami iti pagtrabahuan. Sisle din samat ni Sisa. Kasta ka di matitrabaho? Ay, wen. Anya ka din matitrabahom dito syudad. Ure anya latitan amabali na pagdiskitaran ading ko. No kayat mo, adda pagay-ayaman may dita sidag. Pagay-ayaman? Anya ko mga ayam? Iyara sa asko, tay parit da kami. Anya ka di dayjay? Iyara sa asmun tapno awan ti makangag. Bingo, kantong 8. Napanam ka di rabi Naladaw ka mo ta simmangpot. Anya nga oras ka na simmangpot? Napaanak man nakitong its di ta kasidag. Ay, jak mo tan na puutan ti oras. Tengagaya man iti rabi. Anya, kasusweldo ngam iti sugalan ti napanam? Maminsan laeng man. Tay batang mo iti abang tangay. Jay pay danom, gasol, kan silaw. Gumatang kan tumutan iti bagas kan masida. Tasyak mo ti gimat gatang manipod saan ka pa yan nagsweldo. Anya? Gatak amin dagita.
Saan ka di asyak amin tinagbayad iti daytoy na palabas? Sika kumamot itan Sige, tamang remedyo akpay. Tanaabak ti sweldo, idirabi eh. Anya? Nagrigatam iti makabulan? Timayab iti may salaang arabi Agpabulod ka man iti kwartam. Singiran nakmatan ti kaduak iti abangan mi a kwarto. Umay kala ijayan kon, at dabakan ta ijay. Nalakapay. Ijay ka di asideg ti sugalan. Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaan ti abang ijay. Tasaan anapintas abalay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu alawas ang napuluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglayg. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Di Masakbayan. Ti napalabas, sadot kan manugal ni Edna nga asawa ni Bantor. Idinaduktalan ni Bantor nga isugsugal ti asawa na ti kwartada. Dinan ititad ti sweldo na kan ni Edna. Timanaw nga rod ni Edna kat napan nagtrabaho jay syudad. Insugal na ti damo asweldo na akadwa na ni Dagol an am-am muna jay syudad. Kabayatan na imbaga ni Sisa animat Edna ti agbayad iti abang na. Nagpatulong nga rod ni Edna ken ni Dagol. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas anang pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Umay kala ijayan kon, at dabakan ta ijay. Nalakapay. Ay, ijay ka di asideg ti sugalan. Nakita mo't gayam idi napanta nakisugal. Nalakalaan ti abang ijay, tasaan na napintas sa balay. Nungay kasapulan da ti advance payment. Awan pa'y kwarta. Kasaritak di akin balay ta nasingad agayem ko. Ibagak nga agbayad kanto into nagtapos da ito'y abulan. Dayjay ka di ti akin kukuha iti nagsusugalan tayo. Wen, iso ama siguradok amayat dayjay. Amudamat amapan kanto manen agsugal ijay. Adda imbaga ti kabarbaro agayem ko, nga adda nalaka apagabangan. Umalistan sa ijay. Ijay ka di ayan dagiti agsusugal? Ay, jak kayat ijay, tanangalaw nga iti rabi Jak makaturog. Kaya't ko ijay, tanalaka ti upa iti kwarto. Gapu ka dita si kakumati agbayad, kat kayat mo ti umalis ijay? Nalaklaka nga ron ijay. Nakisaupay ni Dagol, nga uray inton katapusan ti panagbayad. Ha? Kastaya? Kat awan samot masnop at trabaho da Dagol. Uray awan masnop at trabaho na. Tasaan nga agpilpili iti trabaho? Uray kumboy dita kat di na atrasan. Ay, mas daawak matkan ka. Ang adakan ka no umalis ka. No siya, jak kayat ijay, takunada ana ariwawa ijay adiso. Sumagmamanon a bulan tinapalabas. Gamsaan mat nga agparparik na ti asawam. Awan mabalin, iso ti kayat na nanang. Iso ti pimanaw. Amo na ti pagawidan, ano kayat na? Kunana at tulungan na ka nga agsapol para iti anak yaw. Ngam di na ba't umay iliwan ti anak yaw? Sana mabalin na pilitan ti may sa tao ang mga ramid iti nasaya at para ti pamilya na. Ay, unay ba't lakat nga rudan tinatumtumpo ngam nga inasawa? Irresponsable nga asawa, nanang. No mabalin la ko mga isubli kininanang na, inaramid ko. Nakitak di apo ko ta. Intugot ni abalayan ijay tsanggay. Kating gatangak iti tinapay.
Di mo tan agawid ni inana. Wan nga raw. Uray ko man agawid mat ni Sisa. Tagdamag ta no kasano ti kasasaad na Edna ijay syudad. Adamot siguro numero ni Sisa kadagiti kabagyan na. Agdamag tan na. Ha? Ay, wan nga agpaisuan niya. Ay, ka man kid di padasin nga agdamag. Mali, mapanak man nga agpaiso. Barang ada maipadamag ni Sisa, maipapan ka ni Edna. Mala, ingka nga rudain. Tapno mamuan tamad, no kasanon ti kasasaad ti anak ta. Da kayo mo ti masabat ko na lang. Papanan niyo? Mapanak ko ba iti balay, iti kabagyan ni Sisa. Makidamag ak ano kasanon di asawam. Nang lipatan ni Edna na. Pasaray damagan ti anak mi. Ngam jakmat amo ti sumbat ko. Ada mo cellphone mo. Apay ngay, adi mo kontakan. In black nak siguro, ta jakmat makontak. Bayan yon mo di na kayo ti agawid na. Kasta kadilatan, bye-bye am. Pimanaw nga awan ng papanaw ken ko ana. Amo na ti rimoran na. Amo na mat nga rod ti pagsubyan na. Nagapu ako iti ayan ti kabagyan ni Sisa. Ngam awan mo't kano jay makaambo iti numero na. Agad adal kano ijay ilay. Ay, kaslaulag anang panaw iti naglupusan na. Kaslawan anak na pinanawan na. Nasabat ko gayam itay ni Bantor. Dinamag ko no da kontak da. Ngam kunana mo't nga in black sa kanunid na. Ha? Ay, di na nga ta mapanbirokan. Kunana mo't nga amo na kano tipim manaw. Iso nga amo na mo't laang ti agsublay. Ha? Ay, sa bagay. Uray siyak mata. No pinanawan na ti asawak asa daw. Ay, pagan anok ngay asa pulan. Kulas. Lakwan nakman iti sabon balasang kaw. Aglaba ako mahanggang mawamagayam sabon may. San ka di pa yung nagaw-awid dyan manugang yaw, nana? Ay, saan pa'y balasang kaw? Nang lipatan dyan tao. Inbang ta saan ang mapansapulan ni Manong Bantor, nana? Ay, saan balasang kaw? Kunana mo, ano iso kano ti kayat na? Bye-bye na kanumat. Ay, nauman iti asawa na, nana? Di na kano kayat apilitan ti tao, no di nan kayat balasang kaw. Ay, anya nga tati di na kayat kanimanong bato, kat naganos may. Lakwan nakman iti sabon basang. Naggapumat dito ni Nana Petra, nana. Gimangatang mat iti sabon. Day, agpada kami nga rod nga aglaba. Ay, adaman imaritis ko, nana. Kunangamin ni Nana Petra, asaan ka no apagan ano ni Manong Bantor ni Edna? Kasta ti kunana, tanalpasandan nga inanakan ti anak ko. Nimat ngamin Edna ti Piman. Saan mata pinapanaw ni Manong Bantor? Saan apin manaw no ikikan na kuma iti kwarta? Ikan na kuma, no di na ka no isugsugal, nana. Apay, kasta ti imbaga ni Bantor ken ka. At ka di relasyon niya. Tapay kasta ti ibagbaga na maikontra iti anak ko. Ni Nana Petra ti nakaibaga. Saan ka ta ni Manong Bantor? Agdangdan na kayon samontan kan ni Dagul. Dakas ka day. Kat no adda pa ka irano dakan ni Dagol. Ngam adda asawa kan anak mo. Adda day di lugar tayo. Pananglipot day tanga inaramid mo. Awan mabaling kong tanalpasan. Napasama ka. Panagkunam, ayunan dagiti dadakkel mo day tanga aramid mo. Awan pa kaamwanda iti inaramid ko. No maamwanda, kaawatan asikatin ang ibaga. Sisa. Nasayaan, tanasabat ka si kaasalawasaw. Nay, apayan. Anya ko matinsal sa lawasaw ko abalayan. Ay, di nakman awagan iti abalayan. Tapad-padak sa mutyanak ko.
Apay kumapadpadak sa ako nam. Ang kakit din ibagbagaan na uman ni Bantor, iti anak ko. Kinasalawasaw ka na iti mangibaga iti pudnaw. Nagagat ka na iti anak mau. Uray kumama no saan aman nugal ti anak mau. Apay nga road ngayon ka pa'y lasasawan. Uray saan ko nga ibaga, tamakita mo ti tao ti aramid na. Pinanawan na ti pagrebangan na iti pamilya na. Awan pa'y iiliwan na iti anak na. Anya ka diter aramidem, ta nakailad ka laditan. Madmadi nga ron ti bagbagik. Manungal daw adi ka na pa nagtrabaho. Sadot ka, taday talagin ilad di amom. Iso amad iti bagik, tamasikugak ngamin. At anton anak ta. Amukpay, no siyak ti amaday ta. Anya, si kalaang matikinadenak dito syudad. Amupay ngay. Agduduma mo't alalaki ti kasugal mo. Agsusugal kami laang mga saan kami mat nagkakaida? Di ka mo't binantayan. Oh, itaman pa yan nakalagip ka nga imay dito eh. Naikatak matan iti trabaho. Pilitan nak ni Dagol amapan agbirok iti trabaho. Kat masikugak. Ay na, daytan, ti kunkunakken ka. Kanayon ka ngamin nga adlangan. Iso ang nangalan ti boss mo, iti sabali a para lako na. Narigat agbirok iti trabaho. Sapay awan makukwartak. Dinakmat ikan ni Dagol. Kat no awan mo ti permanente a trabaho na, no mapan agkumboy, apagbiit laang mo. Narigat kanu ti agkumboy. Adamot ka rito nga aramatan na. Masadot laang ah. Ay, ubing nga agpaiso ni Dagol, ngam ni Manong Bantor. Ngam nasaysaya at nga amang ni Manong Bantor, ngam dayta Dagol. No agtultuloy akas jay ni Dagol. Panawa kon. Sobliam ti pamilya. Napnapa namanin. Nagdakkel lang arudan tatyan mo. Nagalas ka kitaan. Agsursur ka pailaan. O anya, nakaluto ka din? Awan mat ti mailuto. Awan pa'y karga ti gasol. Nyamutan di ka suyabiak. Wanya rod, pestikit de. At dapay lang iti tiyan ti anak ta. Ang mabisinanan. Kasanong tupay inton mayanak. Saan mo nga'y bagbaga anak ta? Anak mo lang. Mabalin ayamat ang mabukal ti ubing iti tiyan ko. No awan ka akadwak. Agdua-dua ak narod asyak ti kaduam anang aramid iti ibagbagam nga anak ta. Anyat klasim ang lalaki. Tapag duwa-duwa ang pa'y ti bukod mo nga anak. Agbakasyon na kiti lugar tayo. Umay ka kadimot. Diyak mabalin ti agawid. Adakkel ti tiyan ko. No kasta, agbati ka dito yung syudad. Wen kayat ko kumamot ti agawid. Ang kastuyak mo't ngamin. Apay ngamin anak idan na ka iti sabali. Katadamot asawam. Pinanawak mo't tanday jay abantor. Basol na ngamin. No apay apimanawak ijay lugar tayo. Saan mo nga ipabasod iti sabali ti biddot an aramidam? Nagrigat mo't ti kastuyan. Diyak amo no anya ti aramidak. No ngamin si aasawa ti tao, saan arumbang nga agbirok pa'y iti sabali? Kunak no may mayat ti biyag ko iti sidong ni Dagol. Tagpada kami nga agsugsugal. Ang saan mo't gaya? Takaslad adda nga agrigat hak. Awan pulos tinasaya at nga itden ti sugal, Edna. Day, si kamot day tamasabat ko sisa. Ayan ka di dyan ako. Apay adi mo kadwa. Nabati di syudad, nana. Na, di na ka din kaya ti agawid dito. Nang lipat ka din ti anak ko. Di na kayo pa'y nalipatan, nana. Adala ngamin makagapo no apay asaan ang makaawid.
Anya ka diti makagapaw, tadi na kaya ti agawid. Ladingita, ngam dinak inik ka iti pamalubos amang ibaga iti makagapo, nana. Agam, sigurado nga amom ti makagapaw, balasan ko. Na, si mangpet kamanain asaan ang maispelling ti itsura day tarupam. Anya man ang tinapasamak. Nasabat ko nga may ni Sisa. Simang pag ngam di namot kadwa ni Edna. Dinamag mo kumaa, no apay asaan asim mangpet di anak mao. Dinamag ko nga road nga maawan ka no ti karbangan na amang ibaga. Damagan tanto ka no ka ni Edna no sumangpat. Na, anya ngay nga tati makagapaw. Karkar naman, tadi na tensang petan ti agamana. Di na nga ta kaeliw ti anak na. Adda nga Rogerason na ide. Alaklakay ka no nga amang ni Bantor ang maidilig kenkwana. Itapay, sana ibagaday ta. Awan mo't nang pilit kan kwa na anak asawa kan ni Bantaw. Si kakadi na masabat ko, Sisa. Himbag ta si mangpet kan. Kumusta? Kastoy manong. Kat si Kangay, kumusta ka mat? Kastela tamot aading ko. Dakkel siguro ti anak yon niya. Wala din ko. Simre ka ni ti daycare center. Isu ti itultulod ni nana nga binigat iti pag-aralan. Dakkel nga rodan ano kasta manong? Nakailan ha? Nalipatan na pa yung ti inana. Di nang damdamagan. Kasla ni Sisa ti kinasaom ijay dahalan, anak. Una nang, iso. Kasangsangpit na naggapoy di syudad. Dinamag mo kumaan no simbang pet ti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna na kaumuna kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ang subli ni Edna. Awatem kaday wano saan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay wita alawas na pauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakiden na ni Edna kan ni Dagul, kat idi masikugan da itoy. Kanayon ti apada, naibaga ni Dagul, asaan nga iso ti ama ti sikug ni Edna, kat idi nagbakasyon ni Sisa ijay lugar da. Saan asimurot ni Edna, tadi na kayat nga ipakita ti sikug na. Idi nagsabat da Sisa kan Bantor, saan adinamag ni Bantor ni Edna nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas na pauluan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Dinamag mo kumaan no simbang peti asawam. Apay ko madamagak ngay. Kakaisuna anak ang mubuna kon. Madamag kuman anak ko. No kadi ang sublikan ka ni Edna, awatam kaday wano saan. Depende iti sitwasyon na. Diyak pa yung may bagay ta. Anya ti kayat mo asawan iti depende. Diyak manam mo. Kasla diyak kayatan nga po'y kinaramid na. Amang ano dapay kat sabali iti biyag na na. Kaslakas tamot ti atap ko anak ko. Taapay asaan anagawid, idinagawid ni Sisa akadwa na ijay syudad. Awan ka di pa'y naluto amakan. Adda ka di pinanawam ama iluto? Manipod adda ka dito'y sidong ko. Kanayo na ngagmalas. Apay ang manipod nagsikugak. Kat kastamot tinti kanayon mo nga ibaga. Agpay sumad ngamin. Awan pa yun pagpuunak ngagsugal. Basol ko ka de, no awan pagpuunam.
Inka agdiskita iti pagpuuna. Makaamu ka man laditan. Ada pa panak. Sa dino ti papanam? Panawan na kadiditoy? Kompormi ditan amaturong ti sakak. Sikan samot ngamin ti malas iti biyag ko. Ha, panawan ka man langan. Peste ti kastoy. Kaslasaan a tao tinangiso katak iti asawak. Naimbagpay kan ni Bantor, tanasingpait. Uray adayo tinagbaetan ti edad may. Kasangsangpet ko. Namada ka matitirwar ti boarding house ko. Sisa, pimanaw ni Dagol. Diyak amo nagsublipay wenno saan. Mabalin ka din nga umayak dito yung boarding house mo. Apay nga minapimanaw ka idi. Di mo tumat ngamin kaya ti tumulong iti magastos iti boarding house. Pangaasim, agyanak pa'y lakuma ditoy. Anya pa'y ngay, alangan mo't apapanawan ka. Awan mo't nga rod ti mabalin mo akamangan dito'y syudad, no saan na siya klaan. Agyaman akunay kan ka, Sisa. Nagbidutak anang isukat ka ni Bantor. Uray ibagbagak alaklakayan. Nga may mayat pailaan nga amang tibiyag ko iti sidong na. Kasano ka pa'y nga rod ang makaawid ita, kat masikog kamatan. Nagsobli nga kan ni Sisa iti syudad. Apay ko mano nagsublay. Kanaw, di ko naman nagsabatan yaw. Nagsubli siguro na ijay syudad. Ang mapay ka day. Kaya't ko nga rod ti sumurot kun kuana. Kaya't ko ang makasarita ni Edna. Nya kumangay ti pagsaritaan yaw. Damagak ano ag sublipay kan ni Bantor wenno saanan. Ay, naladaw kamat ang nakapanunot iti dayta. Ang mga nuawanan ni Sisa na nagsubli ni jay syudad. Amo matay, mabiit lang day jay no pumasyat iti lugar tayaw. Kunamot kami ni Edna at tulungan na ni Bantor para iti masakbayan ti anak da. Angamaan niya ngay ita. Nakita da ka kadidananang idinagawid ka? Wana, kunana nga rod ang nakalipat ka kanon. Anya nga iti insungbat mo. Imbagak nga agawid kanto. Diyak imbaga masikog ka. Agyaman na, tasaan mo nga imbaga. Kasano na makaanak ka? Di makita damot laang ti ubing. Ang panagkunak, nasaysayat ang nakasaklotak iti ubing. Ngam ti makita dak amasikog. Isumat laang day taa. Alangan mat ngay bagam apinidot mo ti ubing. Naimimbag labas sitan ngam ti dakkel ti tiyan ko nga agpakita kadakwada. Mabalin siguro ti ornong ko nanay. Gumata nga kiti materyales na padakkalak to'y balay tayo. Ay, adakan ka anak. Nabayag mo ta planom da ita. Sumagmamano atawan anagurnong ka. Panawanan tapno padakkalak na lang. Mabitla amalpas ta ado ti trabahador ti kontratista nga inalak. May mayat matlaang no daras malpas. Mamaminsan ti taktak. Dahil launay aglutaw iti kanan ti trabahador. Sa nabalit nangala akitilib ko. Tapno mabantayak na iti trabahador na lang. Sa bagay, may mayat matlaang no ada ka amang kita kadakwada. Nakita na kakadi ni Bantor, idinagawid ka? Di nakadidinamag? Wino, kinumustaman laang? Saan man? Dinamag ko no dakkelan ti anak yo. Sumsumrot ka nun ijay daycare center. Kasta ka di? Ni siguro katugangak ti mangitultulod kan kwa na ijay daycare center. Wan ka no nga rod. Di nakakanumot ang damdamagan di anak mo. Imbaga ni Bantor dayta. Wan. Di mo mat siguro mapabasol di anak mo no awanan ti iiliwan na kan ka. Si Kantupay, saan kan samot ang mailiw iti anak mo? Nay, itaman pa'y makita kayo, tata. Ay, madamag ko man. Nagawid ni Sisa. Saan ka day nagawid ni Edna, tata? Saan nga raw?
Uray siya kat mas daawa no apay asan ang nagaway. Agad adalan iti dikir di anak na. Ewan nga raw. Di akong makikita nga umay dito'y isturmaw. Damag kawan na tarabit kano iti pagadalan, tata. Kasta ka day balasang kao. Ada nga min kaadalan na nga itultulod mo't lang ti kabsat ko, tata. Isuti na kay baga, anatarabit kano nga ubeng ti apo ko yaw. Nagdakkel ba ti patpatakder ni Bantor abalay iji asidag matlaang ti balay da. Nakitak matlaang idilim mabasak ijay. Naimpin ngamin ni Bantor. Amuna ti agurnong para iti masakbayan ti pamilya na. Karaman kumamot ni Edna amakin balay ijay no adda ditoy. Day tatay kunada, adi na inaramat ti utak na. Ha? Sinayang na tinasaya at agasat na kuma. Ti pagsidaawa kat no apay adi mo't la agawi doon. Nakulapan ti panunot na. Agbabawin taw, ang mga nunala daw taw. Oh, kasano kaitan? Agbatbati ka kadilatan dito boarding house? Anya ngay nga rod. Adda ka di mangawat kanyak iti trabaho. Kastumot ti kasasaad ko. Maamiris mo siguro itang tirigat ti bidot nga inaramid mo. Uray gayam lakay ti asawa. Nulakat na singpot. Saan ko kumangain sukat? Mas daawak namin kan ka Ada permanente at trabaho di asawa. Ngam kinay kayat mo kit din ti may nagtrabaho ditoy. Kwa, sisa. Inton makaanakak. Agsubliak kon kwa na. Kasanon ton ti anak yu kanidagol? Kwa, nalakan tula ang apusipus at alipuspos ni Banto. Ha? Kasano ko maapusiposam ako na? Kwa, nalakala ang artista anday jay. Kaya't mo asawan? Alilawang ti asawam tapno agsinubyan kayo? Wala. No kasapulan. Apay kit din asaan? Suble ko man ni Edna tapno agtipon damot laang kani Bantor. Ti saludsod. Kaya't nga tani Bantor, di nantupay damagan no ayan ti asawa na. Ipabuspusa ti panagsinubyan da. Kasano kuma katawan mat dito'y na Edna. Bayan na ka di ang mga ramid iti pabuspusan. Basta di ka agar aramid iti may kaniwas. Anyamot ang may kaniwas ngay bagbagam dita. Amamukan. At aramid mo amaday no maminsan. Sikamot na masabat ko, Barok. Una man, papanan nyo ka day. Umayak ko may jabalayo, ta kailiw ko matod ti apukok. Intuludan ni nanang iti daycare center na nang. Awan da ita. Saan ka kadi asimrok iti trabaho, Barok? Naglibak pa lang, tawan ngamin mangkita ka iti trabahador na nang. Kastaya. Kwa, kumusta kayo kano, kuna ni Edna? Pasino tinang ibaga kada kayo na nang? Ada, inawagan na kanakan ni Lakay. Dayta kano ti imbagana, kung kumustaan na kayo. Nakamove on kami ni ti anak ko na nang. Madinsa matipuloy ti angay. Apay akas ta ti Jarmaw? Jakman matukod no anya ti adda iti panunot ni Bantor. Tapay kum atukudem ti kapanunutan ni Bantor, abayr? Nagsabat kami itay. Imbagak apakpakumustaan kampay ide ni Edna. Kung anakit din ang nakamove unda kanon nga agama. Anyang amin tinaknakan mo Taimbagam apinakumustaan ni Edna. Katsan mat? Sino kumangay tinangidanon iti pakumusta na? Patsin na nga ta apinakumustaan ni Edna. Imbagak nga inyawag di may sa akanakam. Maditi agulbawd. Gapulaang taanda kayat mo agun-udan. Kaya't kung garun gagsinubyanda, tapno makikabalay mo't laang ni Edna iti
dakkel abalay. Lakwan nakman iti Ricardo balasang kaw. Dakkel mati paparami diyo abalay nana. Ay, ni man bantor ti akin nakam balasang kaw. Ay, awan lata ka di ti damag yu ka ni Edna nana. Ay, awan balasang kaw. Kay kunada nakaslanang pa daw iti naglupusan na kunada. Kasano nga tati kasasaad na ita? Nasaya at siguro at ikasasaad na tadi na malagip ti agaway. Kasta nga tanana? Anya pa'y nga ino di kasta balasang kaw. Tay gat-gatagak nga rudan. Tay nakun aglutaw iti kanan dagiti trabahador. Aga nakakuman. Tapno makaawid ako ni Jay lugar tayo. Ijay ka di balay dananang mo ti sangputam? Wano, ijay balay danana Petra. Ha? Eh, kasano nga agpaiso? No ijay balayda. Damagen da no asino ti ubing. No mat ijay balayda nanang. Anya nga ti makuna ni Bantor. Dayta itatirigat na. No madamag da nga ijay balay dananang mo ti sinangputam, kaawatan asaan anapatid ti pamilyam. Anya nga tangay tinasaya at nga aramidag. Ay, awan ti maisingasing ko anasaya at nga amok nga aramidem. Masapol a panunutak anaimbag. No anya ti rombang nga aramidag. Neng, ada ka mo tito'y palengke, manong dagol. Apay no adda. Adda ka di masapol mo? Manong, di ka kadimangtod iti usaron ni Edna, no aganak? Ne. Apay ko mga ikak. Kahit sa anak mo't asigurado no siyak ti ama ti sikog na. Ha? Pag kunamot asaan asika ti ama ti sikugna, kat nagdan na kayo. Ado ti kinasugal na alalaki. Amang ano nagpasikog kada ko ada. Sana ibaga asyak ti ama. Anya? Kasta kakiting ti panagpampanunot mo? Agsigsigurado aklaan. Pinanawan na pa'y ti asawa na. Kanti anak na. Di nakit aramidan kanya ko. Kasanon ti anak yo? Ay, saan kumot nga rod ama sigurado no anak ko? Di kan samot makaaw-awat. Nasabat ko ni Manong Dagol iji downtown. Dinamag ko no, daitad na nga aramatom no aganak ka. Ngam apay nga yakas di ti insumbat na. Anya ti insungbat ti awanan bain. Apay kano ko maamangted, kat di namat sigurado no iso ti ama, ti sikog mo. Mauyong at talaga day at tao. Ay, diyak man ammo, no anya ti kinayat mo kankwana. Awan pa'y mas no patrabaho na. Kunak ngamin no nasaysaya at ngam ni Bantor, taob umeng. Angam saan mat gaya? Nagbigtutak. Talaga adakkel abid do ti naramid mo, Edna. Gaputa ko nam alaklakay ti asawa, insukat mo kit den. Saanan aday ta ti panunutak, sisa? Ti panunutak ita. Kat no kasano ti panagsublik kan ni Bantor. Kasano? Ada nga tapamuspusan, tapno agsinublyan kayo? Addan na panunot ko apamuspusan, sisa. Ha? Mayat daytoy anapanunot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay ita alawas a napauluhan. Irresponsable nga asawa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Review script TIA 1-3. T. Episodes 1 to 3 begins with a theme that immediately feels close to real life. Marriage is not only about love, promises, or living under one roof. Marriage is also about responsibility. It is about showing up, carrying burdens together, protecting the home, and understanding that love becomes painful when only one person keeps acting like a partner. The title itself already carries a heavy judgment. Points to a spouse who fails to carry their duty.
It suggests a relationship where one person may be tired from giving, working, understanding, and sacrificing, while the other person avoids responsibility, makes excuses, or acts as if marriage is only about comfort and not commitment. That is what makes these first 3 episodes emotionally strong. The story does not only ask whether the couple still loves each other. It asks whether love can survive when responsibility is missing. It asks whether patience is enough when one spouse keeps failing to grow. It asks how long a home can remain peaceful when the burden is not shared fairly. This opening arc feels like the beginning of a household slowly being tested. At first, the problem may look simple. Maybe one spouse is careless. Maybe one avoids work. Maybe one neglects the family. Maybe one keeps making promises but does not change. But as the story begins, we understand that irresponsibility is not a small habit when it happens inside marriage. It becomes a wound that touches everyone in the home. One of the strongest themes in episodes 1 to 3 is imbalance. A marriage becomes heavy when one person acts like a partner and the other acts like a child. One person thinks about bills, food, children, reputation, and future. The other thinks only about personal comfort, pride, pleasure, or excuses. That kind of imbalance creates emotional exhaustion. The responsible spouse may not complain immediately. They may try to understand. They may forgive. They may say, maybe things will change. They may protect the family image. They may carry the problem quietly because they do not want others to know how painful the marriage has become. But silence does not mean peace. Sometimes silence means someone is already tired. Reminds us that love should not become a place where only one person keeps sacrificing. Marriage is supposed to be a partnership, not a punishment. A spouse should not have to beg for basic responsibility. They should not have to remind the other person again and again to care, to help, to provide, to listen, or to respect the home. This is why the story feels relatable. Many families know this kind of struggle. Sometimes the problem is not a lack of love at the beginning. The problem is that love is not followed by maturity. Someone may have entered marriage with sweet words, but later failed to understand the weight of commitment. Someone may enjoy the benefits of being married, but avoid the duties that come with it. That is a painful truth. Marriage reveals character. It reveals who can be patient, who can be selfish, who can sacrifice, who can change, and who only knows how to promise. In public, a person may look kind. In private, inside the home, their true responsibility is tested every day. Episodes 1 to 3 likely establish the early cracks in the marriage. Small neglect becomes bigger. Repeated excuses become harder to believe. The responsible spouse begins to feel emotionally alone. And when a married person feels alone inside marriage, that loneliness becomes deeper than being alone outside of marriage. This is one of the saddest parts of the story. A person can have a spouse and still feel unsupported. They can share a house and still feel abandoned. They can sleep beside someone and still feel like they are carrying life by themselves. That is the loneliness of an irresponsible marriage. The title also suggests the pain of disappointment. Nobody enters marriage hopping to suffer. People marry with dreams. They imagine a home, a future, a family, and a partner who will stand beside them. But when one spouse becomes irresponsible, the dream begins to feel unfair. The responsible person starts asking, was I wrong to trust this person? Was I wrong to believe their promises? How long must I keep carrying everything? That question becomes the emotional center of the opening episodes. The story may show a spouse who keeps hopping the other person will wake up to reality. But hope becomes painful when it keeps meeting the same behavior. A promise to change is not enough if tomorrow brings the same laziness, the same neglect, the same excuses, and the same emotional burden. Another strong theme is accountability. An irresponsible spouse often avoids accountability by blaming others. They may blame poverty. They may blame stress. They may blame family pressure. They may blame the spouse who complains. They may say they are being misunderstood. But the story reminds us that responsibility is not proven by excuses. It is proven by action. Life is difficult for everyone. Poverty is difficult. Work is difficult. Family problems are difficult. But marriage requires people to face difficulty together. If one person uses hardship as a reason to escape duty, the other person is forced to carry twice the weight. That is not love. That is unfairness. Also reflects the emotional damage caused by repeated disappointment. The first mistake can be forgiven. The second mistake may still be understood. But when the same failure becomes a pattern, the heart begins to change. The responsible spouse may still care, but they begin to lose trust. They begin to expect disappointment.
They begin to prepare themselves emotionally for being let down again. That kind of change is painful because it happens slowly. One day, the spouse who used to wait with hope starts waiting with fear. The spouse who used to believe every promise starts listening with doubt. The spouse who used to defend the marriage starts wondering whether defending it only hides the truth. This is where the drama becomes more than a family conflict. It becomes a story about emotional survival. How does a person stay kind when they feel used? How does a person keep respecting a spouse who refuses to act responsibly? How does a person protect the family without losing themselves? These questions make the story meaningful because they reflect real emotional struggles. Many people remain in painful marriages not because they are weak, but because they are trying to protect children, family reputation, or the hope that the person they married will finally become mature. That hope can be beautiful, but it can also become exhausting if it is never met with change. Another important theme is the difference between love and dependence. Some irresponsible spouses confuse being loved with being allowed to do anything. They think that because their spouse loves them, forgiveness will always be available. They think that because they are married, the other person will always stay. They think the home will continue functioning no matter how little they contribute. But love should not be treated as a safety net for repeated irresponsibility. Love can forgive, but it should not be abused. Love can be patient, but it should not be exploited. Love can carry burdens, but it should not be forced to carry everything alone forever. Episodes 1 to 3 may also show how irresponsibility affects children or the wider family. When a spouse fails in duty, the damage does not stay between husband and wife. The children may feel insecurity. Parents or relatives may become involved. Neighbors may notice. Family peace becomes fragile. The home, which should be a place of safety, becomes filled with worry. That is why responsibility in marriage is not optional. It is not only about personal behavior. It affects the emotional health of everyone inside the household. A careless spouse can make the whole family feel unstable. A selfish spouse can make the home feel lonely. A lazy or neglectful spouse can turn love into stress. This story also gives a warning about pride. Sometimes the irresponsible person refuses correction because of pride. They may not want to be told they are failing. They may become angry when confronted. They may act like the responsible spouse is nagging or disrespectful. But correction is not always disrespect. Sometimes correction is the last attempt to save what is breaking. A spouse who truly cares should listen when their partner says, "I am tired." That sentence is not small. It may mean the person has been carrying pain for a long time. It may mean they have forgiven more than they can count. It may mean they are close to giving up emotionally. Reminds us that a responsible partner should not wait until the other person is already broken before changing. Do not wait until your spouse becomes cold before becoming mature. Do not wait until the family suffers before acting. Do not wait until love becomes resentment before understanding what responsibility means. Another strong lesson is that apology must be connected to action. In marriage, saying sorry is important, but it is not enough if the same behavior continues. A spouse can apologize for failing, but if they wake up the next day and repeat the same failure, the apology becomes empty. Real apology is followed by effort. Effort may not solve everything immediately, but it shows sincerity. A person who truly wants to change starts with small, consistent actions, helping without being begged, speaking with respect, looking for work if needed, caring for the children, being honest about money, listening instead of dismissing pain, choosing the family over selfish habits. This is what the story may be asking from the irresponsible spouse. Not perfection but maturity, not wealth but effort, not dramatic promises but daily responsibility. From the perspective of the responsible spouse, the story also gives an important reminder. Carrying everything alone is not the same as saving the marriage. Sometimes people think they are protecting the relationship by staying silent and doing all the work. But if the other spouse never learns accountability, the silence only allows the pattern to continue. This does not mean every problem must become a fight, but it means truth must be spoken. A marriage cannot heal if one person keeps pretending everything is fine while the other continues avoiding duty. Real peace requires honesty. Real love requires both people to face what is wrong. The drama may also explore the judgment that comes from outside. When a marriage struggles, people often talk. Some may blame the wife. Some may blame the husband. Some may say the responsible spouse should endure more. Others may say they should leave immediately. But people outside the home do not always understand the full story.
That is why I can connect with many listeners. It shows that marriage problems are complicated. There is love, anger, shame, duty, hope, disappointment, and fear all mixed together. The person suffering may not know what to do right away. They may still love their spouse but hate the pain. They may want change but fear nothing will change. They may want peace but not know how to reach it. This emotional confusion makes the story human. The first 3 episodes likely build the foundation for a larger lesson. The irresponsible spouse must face what their actions are doing. The responsible spouse must decide how much more they can carry. The family must face the truth that love without responsibility becomes suffering. And the audience is invited to ask what marriage should really mean. Marriage is not only romance, it is partnership. Marriage is not only sharing a name, it is sharing burdens. Marriage is not only staying together, it is growing together. Marriage is not only asking to be loved, it is learning how to love responsibly. That is the message that makes this story meaningful. A spouse is not just someone who receives care. A spouse must also give care. A spouse must not only be present physically, but emotionally and practically. If one person is always absent in responsibility, then the marriage becomes one-sided. From a storytelling point of view, episodes 1 to 3 work as a strong opening because they introduce a conflict that many people understand. It is not a distant or unrealistic problem. It is a household problem, a daily life problem, a problem that grows from repeated small failures until the heart becomes tired. The audience wants to know whether the irresponsible spouse will change. We want to know whether the responsible spouse will finally speak with strength. We want to know whether the family can still be repaired. We want to know whether love can become healthy again, or whether the damage has already gone too deep. The strongest emotional lesson from this opening arc is that responsibility is one of the clearest proofs of love. A person can say, "I love you" many times, but if they refuse to help, refuse to listen, refuse to work, refuse to protect the home, and refuse to grow, then the words become weak. Love becomes real when it shows up in duty. Also reminds us that the people who carry the family should not be taken for granted. The one who works quietly forgives quietly, and worries quietly is not made of stone. They need support. They need appreciation. They need partnership. They need to feel that they are not alone inside their own marriage. Overall, episodes 1 to 3 is a meaningful opening about marriage, neglect, responsibility, emotional exhaustion, and the pain of a one-sided partnership. It reminds us that love can begin with promises, but it survives through daily effort. It shows that irresponsibility does not only create practical problems, it creates emotional wounds. In the end, this story leaves us with a serious reminder. A home cannot stand strong if only one person keeps holding it up. Marriage needs 2 people willing to carry, change, listen, and grow. Because when responsibility disappears, love does not disappear immediately, but it slowly becomes tired. Before we end, let me ask you this. What hurts a marriage more, lack of money, lack of honesty, or lack of responsibility from the person who promised to be your partner? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next tea review. Share this video with someone who loves meaningful Ilocano radio drama, and thank you for watching. See you again in the next story.